Malite ngoro John Boriga malita agaige tore pisa una nyancho gotoka nyancho munyegetinge ko post lead petrol station esa une iga ituto bwate nyancho agaiga ebwate binte binge okonya abantu bali bwate health challenges ao kuna abantu batagete ko lose weight abantu batagete banya ore kitoro jingia abantu batagete emeki yabe yana batari go jabanya ore ngento kunga cardiovascular yani gosoko emeki bwate kama nyinka aso asate takeiri abantu batagete good metabolism ebintu binde binge akara kwatire sauna yito mwegai bigabono sauna okonyera ase weight loss yakonya ase metabolism yakonya ase blood circulation yakonya mental clarity yakonya ase anti aging yani umuntu okobuna kamwe renga biyonze gorobote sauna tane ngurtumase mura kurukisi kante sauna na nyuma ite kumetenye na kiraiga nengiyere yankonyire musibire na wate ishida yo mugongo nari nyumba cyangwa soma usera sende yo wekumba but yankonyire nawe isingo kamera then skin yangu nayo imegrow and then imenisaidia sana like nilikuwa na allergies za kujikuna macho sinus usiku nowadays nimeruhusiwa na nasikia mwili yangu iko fresh. Nilikuwa na kg mingi 90 nilipunguza. Niko na 67. Mimi naitwa Thomas Muherai Mahiri. I've been in need of sauna for a long time na nimekuwa na shida kama skin disease na kurejuvenate my skin. Lakini since nililearn kuna sauna hapa Nyanchwa and I've been visiting regularly, small session but regularly, imenisaidia with a big difference and you can see my skin now it glows like nilikuwa nataka. And also apart from my skin, pia imenisaidia arthritis kidogo, miguu ilikuwa inaniuma, lakini for now I can say I'm a better position or in a better condition than before. Sauna tote base bintu asomondo taramanye sauna niki sauna in short na sabantu bago ikamero mwizo kunyore ngaki yakare abantu sabo babana badata baitu kara abantu bakarwade bagakire bali ya mariogo banye kase nyongoime kara banye kase nyongoime yatogota meteri kebekire ime baja bagutubo burangeti kwa bagukorera morase ryoko dream aseboniga nere ribono tokuruke sauna modern in short ye sauna na sabantu bago ikamerwa asemete yeke gusi ingena arigereti asuku gore sauna ngente ketangani ne tutageta konya abantu baito kiafya because squeeze kurigere ngente kenge challenges to bata society yito na mabwirare asemune yabanda mangi kagera tukaratiga tunyebeke gaiga tunyara konya abantu baita sa community sa o ngento kende yakabere ne tongorendo muntu nyore kendo agendere ya Pauline nimejua sauna few months ago na kwa my case nilikuwa na shida ya respiratory hapo kupumua. Tangu nianze kuja hapa siku hizi nasikia naweza kupumua vizuri, naweza fanya some exercises bila shida yoyote. Pia about skin yangu ilikuwa smooth vile, but tangu nikuja hapa skin yangu inakuwa smooth. Na nilikuwa na kitambi kidogo ndio nimekuja hapa. Tonda ate yo muntu risiko gaiga tara bakagaiga nyanjo mwenye getinge ekara gwikira ase sauna yaito ebintu ne bingora nyororo tari sauna yoka ngokora tole massage ngokora tole body scrub ngokora tole waxing facial ne binde bingora abe kokonyora gaiga buna madikiwa na pedikiwa sauna iga yaite gende gokonya asa mangana mental clarity ekara goje sauna iga yaito amario gaige bwata rovela nyinge agoja so into your blood system yagara your mind ya relax because ekaro muntu agutwara ebirangara rie bingase omuboroye na byo gutwara eme chando yo birangara ebiwe gose over kare disturb dia somo lakini ekaro wajira ase sauna iga yaito turu ase okoiniel koiniel amario gaiga itumiga tugwegete meteons ibire medicine okonyora your mind as relaxed kwanyora metabolism yagere buye ebirangara byo birana kwanyora uri buye none karore sauna megari okona ko konyuri birera bibi you just feel relaxed ekaro feel relaxed okonyora no ene bintu kwarengeretie bingi zinapotelea tu hapo ndani none karo kwa rule kwenda kwarara buya because the moment yabanda abango konyora what mental problems one of the factors ne karo konyora what less sleep karo mundu wate birengererie bingi to konyora gukorara buye yo ine karo kwa rule megaiga una goika bode go kurara kweba mangana ri goron speed man go kuboka okonyora ubogete uri chulukinete your mind birengererie byo bire fresh yagera chances inga no gutwara mental issues
ekero gwasoire sauna ime ekire almost to zero because ya mario gari kukonyare balance your mind and your na bintu binde bingi bibira bigo trigger abantu bagutwara mental issues banyana abantu bali okonyora bwateri umwana ari nyinge nyomba maybe because yo gutegwana kinkwane mase yende ekaragire gasi sauna ime ogoja kwanyora birengera byo biranirense kwanyora maybe asira kiri kwa bwate cyane ngigoro kikogara muna ko mana gusumuna ngo cyane na nyomba kwanyora birengera byage bitagerata so that yo bari rwa mangana waba rise because ya garogo je sauna okurworo ibirengera byo 100% bose motegerete mind yagere sopa none garmo kwana kende nyomba gose neba umwanji wo so momete nera ga kwire neribwe kwanyora no drug set so gerate umurabe mu kunyara mu kunyakumusana nyomba because esa unango konyere sana asukuire ni birengera gose ko make bwa fresh ni batingi ngode ko na rugutwara asira kinde kiragara munye ko